wasa ma people, reka nizere ko nanone mumeze neza. Twagarutse muri ya top 10 yacu nibisanzwe. Aka kanya uyu munsi nago turi bwatinde cyane. Ni ibyamamare 10 byagiye byicwa bitewe no kwamamara cyane. Aka kanya tukaba tugiye kubabwira top 10 y'abahanzi b'ibyamamare bagiye bicwa cyane, icyo biciwe, wabishe, aho biciwe, ndetse n'imyaka bapfuye bafite. Nabo turi bwatinde turahera ku mugabo bita John Lennon. Uyu mugabo rero indirimbo yamamaye niyo bita Imagine. Yiciwe New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwamwishe cyangwa se umwicanye n'uwo bita Mark David Chapman. Yapfuye ku myaka ye 40 nibwo yishwe. Impamvu byo ni ishyari yiciwe cyangwa se kugirana ishyari n'abantu, ishyari bakamwica. Umwanya wa kabiri turasanga bita Tupac Shakur. Uyu mugabo yamamaye mu ndirimbo nka Changes. Yiciwe Las Vegas, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwamwishe ni genge y'abantu bamurashe. Yapfuye ku myaka ye yarakiri mutoya, ku myaka 25 gusa. Impamvu yishwe ibyashyari ryo muri hip hop, ihangana rya hip hop Gang Conflict. Ku mwanya wa gatatu turasanga umuraperi ukomeye cyane bamwitaga The Notorious B.I.G. Uyu muhanzi yabamenye mu ndirimbo nka Juice. Yiciwe Los Angeles, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwamwishe ntabwo yabashije kumenyekana, yapfuye ku myaka ye 24. Impamvu rero ni Eastern Coast West Coast Rap Trade. Ari igice bita ngo n'abaraperi b'uburengerazuba n'ay'uburasirazuba. Rero nibyo ngibyo byaje gutuma yicwa. Ku mwanya wa gatanu barahanganye nyine bituma yicwa. Ku mwanya wa kane turasanga ngo bita Selena Quintanilla. Uyu ni umukobwa yamamaye ku ndirimbo mwita Camera Flow. Ni indirimbo rero yaje kumwamamaza cyane, yicaho bita Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yicwa n'uwo bita Yolanda Sadivari. Uyu rero yapfuye ku myaka ye 23, akaba yarapfuye azize ibibazo bya personal conflict, bijyana amakimbirane n'umuntu bijyanye na financial. Ku mwanya wa gatanu turasanga bita Marvin Gaye. Uyu rero ni umugabo wamamaye mu ndirimbo nka What's Going On. Ni iki kijya mbere. Uyu mugabo rero akaba yariciwe Los Angeles. Uyu mugabo yaje kwicirwa Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwamwishe biratangaje cyane. Nise bapfuye iki bya bibazo byo mu miryango. Mwanya gatandatu turasanga umugabo bita XXXTentacion. Uyu mugabo rero cyangwa se uyu musore yarapfuye afite imyaka 20 gusa. Yicirwa muri Florida, USA. Akaba yaramamaye ku ndirimbo bita Sad. Umwicanyi n'amabandi, ntabwo nta muntu n'umwe wigeze uvuga ngo n'uyu wamwishe, n'amabandi yamuteza gaco aramwica. Impamvu rero bamwishe nuko bashaka kumuyaga ibyo yari afite. Ku mwanya wa karindwi turasanga umugabo cyangwa se umusore wapfuye ku myaka ye nawe 20, akaba yaritwaga Pop Smoke. Umugabo wamamaye mu ndirimbo nka Dior, yakaba yariciwe Los Angeles, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abamwishe n'amabandi n'ubundi, kandi abamwishe n'amabandi kwa kundi nyine bashaka kukugira nabi. Yishwe ashaka kunyagwa ibye. Umwanya wa 8 turasanga bita King Von. King Von akaba yari mu ndirimbo nka Kelly's Story. Akaba yariciwe rero Atlanta, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwamwishe n'uwo bita Rival Group, cyangwa se n'itsinda nyine ry'abantu baba Rival Group bashaka kumujyana nabi. Ku myaka 26 gusa nibwo bamuhitanye. Ikintu cyangwa se impamvu yishwe ni abenshi abaraperi benshi bicwa nari amagenge yo ku muhanda baba bavuga ngo turahanganye. Ku mwanya wa 9 yamwita Young Dolph. Young Dolph yamamaye mu ndirimbo nka Preach. Uyu rero akaba yaricaho bita Memphis, akaba ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwamwishe n'uwo bita Gunman. Akaba yarapfuye ku myaka ye 36. Impamvu yishwe bari barabipanze, ni ibintu bapanze igihe kirekire cyo kumugira nabi, bamwica bamurashe. Ku mwanya wa 10 turasanga aho bita Downback Darrell. Uyu rero ni umugabo wamamaye mu ndirimbo bita Walk. Uwo mugabo rero akaba yaricaho bita Ohio muri USA muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwamwicanye n'ubita Nathan Gale. Yapfuye ku myaka ye 38. Undi rero impamvu yishwe ni Fan Attack June Concert. Ikwa kundi nyine watakwa n'abantu uri mu gitaramo bikarangira baguhitanye. Iyo niyo abo nibo barapeni bahanzi 10 byamamare bapfuye biciwe muri USA. Urumva ko ni ibintu bikaze cyane kwicwa naso nabyo ni ibindi bindi. Sasa Magic FM mu Rwanda turahabaye, nizere ko mumeze neza kandi tap dukomeze kugorowinga, mukore subscribe. Thanks, duhure ejo mubara noneho mu bahanzi nyafurika bishwe icyabishe, aho biciwe ndirimbo bamenyekaniyeho n'imyaka bapfiriyeho. Thanks very much. On the mic, my name is Kaizo King Domis, my friend.